For any adofo mema obibia akwaba ede eba too much gh so nyame hwe mo se da ne da moji ebredi edwa ehwe eye ensem a ye de ebebeto mo ewe ye fidie kase yi so munuaba epesikapa ena mutimi na munim se meji media se da na chese ensem a ekotwi ekobreman ena mede ebesom ahwefo eni etifo ewe ye fidie yi so na so etimi de wadwenche so awo fa nsem ne ho atu edwa na ne de ye bora eye isi aponsuku ntoaso no eso a ene de eye University of Ghana Legon abranti we bi achese we yesu aponsuku yi ebi nipa chese ene ne mfefo anase ne nkrofo awo ne sekan ama wato nananom ewo eye ensel na sei ena ebusuafo ensem no emunchemu ebebeto edwa eye abranti a ne din ede eye Hussein eye abranti wa wuti dinatimu se wo mo eye Muslim na abranti na ene de wato eye nananom ewo eye ensel na ne papa ni din ede eye Mr. Areme ya Hussein ena ede enchiremu no ebebetu edwa efa eye ne ba wo woni second year wo Ghana University Legon emu no wodi enchiremu etudwa kwan ya ne ba brantie no efa so ehwe ne kra enkwa na wo twemu a wo so wo no de wo ye obi achese wo ye adwuma achese ne adwuma no ede no ene na ma achese enye se wo ne yire ene ne ma ena ete na eye ne yire ne ma miensa ena ebiem so ne ba be ma no wo mo te eye into troso a ewo eye ahafo region eye new eye regions na ye mampanyi ekriti ye no ebie ne ho ena chese eye ne yire a woni ne etiene ne mama miensa ene ne babra ma no wo mo etiene no ankasa emu ede adwuma enti no wo tete eye matemu achese on sheda empen eye wo mo esa na eno ena eye papa ni echiremu a woni ne babra ma no ekasa ye etwetwen enkomo busa ne se de bibia ekọ ema papa no echiremu a na chese ne ba no ekache ne se bibia eda ne kwanso abra na chese abo no ngotwe eye 8 pm ena wode eye enkomotwetwe no wo mo edi esiye na enumu na ebo no ndu pepe 10 pm chese wo no so watimi adwedwe no ho aba akwa akoduru eye ni fi a wo dwen no ho na no ena enchiremu eba ye anase ko ba ye efri eye akache echemu se eye ne ba Bermanum ekwo eye etuahene a ewo buno ho no ma efri baby a wo mo ewo no ntotoro so ewo ekwo no eye 20 minutes drive sa ena eye papa no edi echem se ne ba wadi infinsia aduonu eye miensa 23 years no all so ne kasa around 8 pm no wanka bibia antwe ne se bia wo ko party bi anase wo ko eye gathering ebi na eye nde ote ya ene se eye ne ba no a attend to eye party bi ewo etuahene ewo no mu a party ni mu ho no ena chese abranti wan ekokohia eye ne nkwanhia ewuo na papa no echiremu a na eye party ni mu no na wa hu se mante wa de wo ngokohia wo ho ne wo mo bro na eye na wo mo eji wo mania ene basabasa ye de ebitimi esine no na entokwa mente me wase bi ekoso ewo emrante wa mienu bi eye den entem a wo mudi entimi emba ememeto edwa na wo ochiremu a eye entokwa ne eba ye no ba ko no no do wo se kan ewo no hu ena mabufo ntino wo kobowra ba bia ne se kan wo twi edifri no hu eba ye no wodi bebedru ye na wodi ba be wo no yonko no ne nya eye akasa no eho ena chese abranti wa no etwi no hu edi efri wa ne babema eye Hussein wo no na ogina the opposite side na chese ogina eye sa abranti wa na ne enya antawantawan echi ema sekani pie free ne spinal cord ewura eye ne yemu achese na no abranti wa eto a eye nananom ewo eye ensiedo na eye eyewitness ano wo papa de chiremu na chese wo hwe eye mranti wa no sum ene wo mo eban a na chese eye wo mo efa eye tramo na se enuboni
bi ama wo mani so ayamo krakrakrakra ne no na emament me ho ase eba ya sa eye ensem no esiye na maami ani din ede eye Mrs. Abiba Hussein bra wono so no ensem no esi ewo party wono no na eye Hussein ne nafofo efre maami no wonyate eye ensem no ape na chese maami wotwa ede hwe ya wo mode no ekọ eye sunyane government hospital woje eye ayarehwem enti papa no echirema wo free eye Ebirim ewo eye Eastern region ekọ eye entrance okokodru hono we wa hafo region okokodru hono de na chese le bane de eye Hussein wa ye nyame edia ne yire no susu eda eye ayaresabia woje eye ayarehwe na ensem we bebeto edwa na obusuafo wo hwe se de abrantie no ni mfoni eda hono mu a utimu se bemanie ahofe eni obosi esi eta wo hwe ni mfoni no kura wa utimu wa ya abrantie so wo swap say the way jina wa ye wa peda ne nsa wa ye sam two bi ana je so timu se abrante yi o wani so ade hu wo daachi wo nyoma bebre enso enam eye enije kakra wo kwa koje na mentime hu ase kakra esi ye ewo eye partners nti ama enede wa hwe eye ne kranka na se de munim se muslim for wo mo emra eti etem efunu de ye fa enko eye mochri enti wo mo ebehwe eye ekwan no makata na chi eye kwakwa na ara wo se me ebebeto odwan ena ebinum ade wo madwenche ababatu edwa SSC ehu benya se eye enkwada na se wo ma yeja wo mo ema wo mo nantinant because say no ade na yehu wo bi ebufu na wo ye bibia wo dwen hu wo bi sore na wo di ebu a wo no dwen hu abranti we yi a wo mu di sa aboni anantokwa yi enam wo mu esoi se womo edwane asese aposifo ehwehwe womo ede na so woku eye wo bi ede hia enya de se wo twe na so se den ya na so wo di no to prison crampo se den crampo na although wa waste the time ni bi ni waste there in life no wa waste eye emre kakra e wo mde na so no emfa eye wo ba na wa hwe na du sam pepe so no emfa no emba wo nche tududo na ede eye futuo ma mabro ne se entokwa watimi wakame ene hu enkro ne ba no wo mo njai sa esutrasem na wo mo de womo enim na eno na ebinum so ese eye den ya wo ba de wuntimi stop ne se wo ma ni pie wo ma ne enye den have fun na so kasa na wo se kasa che nkwadan mo wo mu se the moment a wo be mu se basa ye esi entokwa enkoso wo bia ya wo no entepa na na ne wo so apa wo ba bi na wakwa yede wakwa te na wo hwe ne se ntokwa ne mu ayede na nya de se bia ya mo wo no mani ji amoje no betimi ato so bi ma ehwo na ne wafa wo ka na wapa wo ba bi ede afam abusuafo arawusam a ababeto edwai afuto ben na wo so betimi de ama eye abusuafo a ade ato wo meni emapuna wo mo de basa ye enuboni esi wo mo eni so fo wade nche ebra e wo tuma GH comment section like your videos na share e wo all the social media platforms meeting at the Ecclesica Padasone, Yebasanesha. Too much GH. We did that say Japan. A break and Besame TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko son show mo. No anybody GDBA. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo, we betumi afem the great tempo. Mbrenbren, wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too Much GH. Mo ye too much. Na me so me ye amo fire.